dan sehat. Amin. Menanti untuk menjalani aktivitas pagi hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa untuk kita semua sehat, datang dan sehat pulang. Memimpin doa ini, marilah kita serah untuk saudara Anto. Memimpin doa ini yang penuh silakan. Ya nonton Malang Gil. Oke. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alive, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Wah, capek kan? Get me out of now, Woi, ini kos banyak. where we started out. Ini Bang Zainal ini masih bersama lewat tembang sosok-sosok agama. Woi, oh, oke. Woi kecau, woi kecau, woi kecau, woi. Wis. Ingat. Apa ini bos? Oke. Ayo, ayo. Ini Om Malang ini. Masa yo? Astagfirullah. Guys. Ini dia bawa belangkon dari Malang ini mau balik kampung. Weh, itu saatnya itu, aduh. Santai bang. Masih jauh ke jalan tak ya? Masih jauh tak ya? Santai santai. Oh dia bisa. Gede dia. Lihat. Wah, kurang. Lewat. Woi, aduan. Lata. Gaya ramai. Gaya double. Minum nih. Yul.
Dried out tears of sorrow. Lacking all emotion. Staring down the barrel, waiting for the floodgates to Ya Allah. to hate you tomorrow. Losing there's the motion, following the light that sets Ini buka sini lagi, makanya buka aja. Lanjut. Salam dari saya lagi. Salam dari Geni Roy ya. Salam. Iya. Yang nggak ikut. Foto. Iya. Bodoh. Bodoh kamunya, bodoh. Good. Semangat. Ya. Andri Bidam. Ya.